Hello children. Having chut mathematics ka kan le donga geometry circles ka kan zir donga ni. Chu part 1 tin voina kan tutorials chu mi kan phuanga. Chu ta chuan kan zir tu hi class 9 kan zir ka kan chun zom donga ni ya. Angle subtended by an arc at the center of a circle, the theorem te angles in the semicircle the angles in the same segment of a circle the kan zir donga ni. Heng zi nga hian a number 1 hi a main theorem ania 2 le 3 chu a corollary amata ro chu khani olte te ne to mi pani chu mi ma olte proof se ve hin to class 9 a khanin the center the line from the center to a chord, the perpendicular from the center to a chord by say the chord dia kan zir to a khang khala the hil re lo tu ro ni khang theorem kan zir to jong jong kha kan mang le vek don ni tu theorem class 10 kan zir tur ho hian. Now the first theorem, angle subtended by an arc at the center of a circle is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. Titani le ascend dari o ti kan phuanga chuan lai a ti taila b c lai chu t ti lo pho mai me tela ta hian he lema hian he figure hi lo enta lo deuin o ka center e chuan angle BOC hi angle subtended by an arc chuin ta ni arc ne arc BC hi helai BC equal hi mo he BC ina center angle siam chu angle BOC hi ni BC arc in na let me use pointer fiat hi de nan BC he BC arc chuin ta he hian center angle siam chu angle BOC khai ta ni chuan remaining part of the circle ti lai zo kha omje chu BAC angle BAC hi angle subtended by BC tho arc BC at any point chunitani on the circle ti omje chu circle circumference khani top mai and then helai point theya he tai point ta se ta hen and then e de lo po te la mo b e c oh ti khan angle BC kha angle BAC ang tho angle BC kha angle subtended by BC remaining part of the circle chu tani remaining part ga ni chon heng jong jong hin ni vek kha a chung kha chu ni lo hetlai ball vel kha chu tiang point kha chu ni lo hetlai a circumference a soina kha ni kha a definition a chu no du tok te la angle subtended by an arc at the center till at remaining part of the circle till like chu. Now a theorem ina say chu center angle hi helai angle let ni hi tani or angle BOC kha 2 times angle BAC he hi theorem na say chu ni center angle kha mundanga angle let ni ani atitani theorem chu. Now we are going to prove this. So given ka kan ziak le given to circle tero a circle with center O in which arc BC subtends angle BOC ka center and angle BAC at remaining part of circle. Here theorem here poem a theorem ngai exam na chok train. Don't forget that. Can prove to chu angle BOC kha 2 times angle BAC ni tani. Now min kan phua lo kong he la hi
Use another ink. Helai hi angle 1 kan tianga. Helai angle 2 kan tiang. Helai hi 3. Okay, ikhana to mai angle po khachu. Now we'll go to proof. Le triangle properties kala thei hilmi lo dun triangle properties kan mangna sudon ni. Heta hian angle 1 le angle 2 bel choki angle 3 tlu kani. Asan chu class 9 kan zer to exterior angle property khani ta. Angle 3 hi triangle AO no fail over. I'm sorry. A triangle AOB hian angle 3 hi exterior angle in ta chu interior sum of interior opposite angles na look. Angle 3 hi angle 1 angle 2 bel comment look. Class 9 zer line ni kha kan mang do na ni. Chu main he AOB hi ang triangle nge ni kha kan le photang using property of circle. In triangle AOB mo OA le OB khain chen ni class 9 zer lai radii of the same circle. Chu chu nge thlen kan di chuan OA le OB in chen chuan opposite angles khain chen ve hal don angle 1 le angle 2 in tlu kan ni. Therefore angle 1 equals angle 2. Let's say this is equation 1. Oh, hey hi nge chan kan di chuan properties of isosceles triangle khani isosceles triangle a chuan a side pahin chena chuan angle pani opposite te khai chen ve ngal kha kan mang ngal khani. Now let me erase this. Okay, let me tell you in boy to lo. Wait, let me angle 1 equation 1 angle 1 angle 2. I'm going to erase everything. Oh, sorry. O A B C kan di come on. Chuan angle 1 angle 2 len tluk ta a kha equation 1 ani. Now angle 1 le angle 2 bel khom hian angle 3 tluk ka ti to kha exterior angle property. Ma angle 1 le angle 2 tluk chuan ang tin nge angle 1 plus angle 2 tiloin angle 1 thau ka ti angle 1 equal to angle 3. Asan chu 2 le 1 khain tluk ta ta hian equation 1 mang hian from 1. Chuan angle 1 chu 2 angle 1 alo ni ta. Ai ming pum jiang o angle 1 to lo in angle BAO equals I'm sorry B like T to what is equal to angle BOT. Ai ming pum chong khat yang chi kan hela ma hian lo thling ve tho ni. He lai le he lai bel khan he lai tluka he le he hin chen ve le tho. So I'll just write similarly 2 times angle CAO equals angle COT. Chuan kan belang hemi pat ni. Therefore he le kan bel chuan 2 angle BAO plus angle CAO equals angle BOT plus angle COT. He kan en chen chuan BO le CAO hi BAO he lai le CO pum po chuan BAC lo ta ni. Angle BAC equals angle BOT le COT chu BOC. Okay, kha jong khan me proof. It's very easy. Now he adol le kan la mang char dong ti to kha I proof it in la thil har sam no re triangle properties of triangle exterior angle of triangle kan manga chuan isosceles triangle property kan mang boka a circle property da kan man chu ho chu radius of the same circle ti chong khan me kan mana kha chu. Now going to the next theorem. Angle in a semicircle is a right angle. Semicircle ti om je chu circle chan ve ti na ni me ya
ta hian BC diameter ni ta se khoi la ya po hian angle ron om ta se hi 90 degree ni 80 ni theorem chuan point om the ni hei center ni ta se he ti deu ti point kol ta se hi 90 degree ni rim a diameter ani a diameter ni to chu khoi lai po khan angle khan om se 90 he ti point an om se hei 90 tho a noi lama point tho he ta hian om se wait, that's a bad drawing, right? Tipo hian om ta se hilai kha 90 degree thoni kha ni hemi theorem na soi chu sar kala khan a diameter kha rin taila a diameter tang khan kha diameter siam to BC arc mang khan angle khoilai bo khan ba siam taila kha 90 degree ni ve ke ti ni theorem na soi chu ta hian point om ta se antenna x zero ta se okay tian draw chho le la hilai kha 90 degree tho at noi lama po khoi lai po khan point zu draw la BC diameter kha irin chu chun arc khan 90 degree zel kha chuak don he ti ni theorem so we'll prove that ka soi dong khan in ama theorem kha amang char to don half ti lai khamo angle is subtended by an arc the center is double ti kha given a circle with center o bok mo chuan BC ka diameter ne in which BC is diameter and A is any point on the circle. Kaka given ania can prove to angle A 90 degree ni thu kha ni to prove angle A yo mi pu je ngai lo mai chan chu A kha pakhat ba kom lawa proof kan soi dong khan a theorem man chu hei tho ni angle BOC equal to 2 times angle BAC tho kha angle BOC ka 2 times angle BAC ni kan theorem man khan ya theorem number 1 ti me ma se thain en chian BOC to straight line and a straight angle so BOC is 180 degree angle BOC is straight angle let ling zong in angle BAC to 180 by 2 kha song kha ni angle semicircle proof ka chu olotuk ti khan right angle siam dan chu lo khata ne fi la te lo siam non ta la circle khai draw to panga diameter khai draw le nga so anywhere it's 90 degree now theorem number 3 angle the same segment of a circle are equal helai om zia hi kan soi longa same segment ila hi tian circle hi lo om ta a chuan segment kha lo om ta ni AB I mean chord kha lo om ta ni chord AB om kha he chord AB hian he circle hi segment hi a trend ta ni he lampang azaw lampang hi elam hi major segment kan tia he lampang hi te lampang hi minor kan thunga ni cho kan thiam na sei chu a major segment a kha cho khoi lai pokhan point vom da se angle khai tluk ve ka tia tan in dan a kan mang to mo D om ta se point D tan E om ta se tan F om ta se he ti angle khai tluk ve ka ti ni he mi angle le a la angle le a la angle kha wait giờ thấy long a phía đâu em ấy thiên circle khom ta ten segment khom ta ni he la palian la bang hi major segment kan ta major segment a hian khoi lai po point om ta se EFG a thiam na soi chu heng hi ni a angle khai ang vek do na ti
hela angle le e le f le g khain ang vek dona ti theorem chon minor lama pokhan ni be tho ta hianom ta hela le hela ji dang lo segment kha phan tlat to tan angle dang le ta se I L ten ta se I le L kha in tluk le tho ti ni hei hi practically man na tang man na pakat chu in threat hiam deuh to chu football field a hin ta ne ten football ten lom ta goal post khalom ta se ti hian a b kha goal post e ta ni chuan hei segment of circle lo ngai te la ten circle khalo draw te la full circle to re hai ti ve ten circle khalom ta ni khoila hemi circle arc kha khoila point a po hianin om ta la i ball pen na angle khain tiat ve ka ni angle zau zong kha ain ang ve ka ti ni he lai ni wang hen angle kha jim re lo pe goal thena he lai ni wang hen angle kha zau cho lo ain tiat ve tho ni khami a b a goal post I mean a goal with the kha a goal post le post ikar zau zong kha segment chord of a circle ne rem chon kha chord manga circle arc is draw tang khan khoi lai pokhan angle khain tiat cho ve ka ni chu aman na tang kai tak mai pakhat chu ni le kan proof photang segment AB chord AB om ta ni chuan a major segment a hian C le D kha point om ta chuan the theorem na chu A le D kha in tlu ti ta ni now we are going to prove it given center om lo mo center draw le photang O okay a circle with center O in which AB is a chord AB a chord ania chuan C le D kha point ani C and D are points on the major segment same segment is ok there same segment to prove angle C equal to angle D asai do khan a theorem number 1 khan a king ve ke do ha ang khat bok tho ga mang le do ni kan sai do khan angle ACB chu hei en la ACB chu AB na siam ani remaining part more 2 times angle AOB AOB kha AB in center a siam ani ya ACB kha chu remaining part of the circle kha tiam bo khan angle ADB po khan en la 2 times angle AOB tho Rasiam tero AOB kha center minia ADB kha ABC asiam tu khangai to tur ABC am ve nin pani hian ADB po kha AB ta chuak ACB po kha AB ta chuak tho center AOB siama mundanga ADB de ACB chuan heti hi lo chuak ta sia a right hand side kan na AOB to AOB ve near right hand side and look chon left hand side and look ani therefore angle ACB equals angle ADB or angle C equal to angle D okay le kha theorem hey theorem 1 and thing chan kha kan os liak lang lo copy down in your notes now let's use these 3 theorems le in the figure practice 2 where's practice 1 wait there is a mistake never mind okay just use practice 1 in the figure angle BAC equal to 69 degree B ABC apum pu hi 69 ania angle ACB 31 ACB hi jo pum pu ni lo find angle BDC e jon to renta ne ta hen angle A hi kan zong angle A le angle D hi tuk don a chan chu en la A le D hi lo den no A le D hi a siam to chu BC ni mo BC siam ve the same segment a BC tanga circle a chunglam panga me tiang kan thre them nan to
a chung lam panga siam ve ve ni chu wangin a siam tu kha BC ve ve ni ban en tian don ta ni chuan chu wangin BDC hre tur chuan BAC kan hre dangai BAC hre to chuan A hre to chuan D chu hre ni mai A chu har lo hei ABC triangle khai i ringa nga ABC triangle a ACB kan hre a ABC kan hre boka A kha chu har to lo ni triangle property man khan mo so I'll just write that like this in triangle ABC angle A plus angle ABC plus angle ACB equal 180 degree. Angle A kan zon tur niya ABC chu 69 plus 31. Angle A plus 63 kan 900 more. I'm sorry, this is not equal to, this is plus equal 180 or angle A equal to 180 minus 100 equal to 80 degree. Hey 18 each one, hey po 18 ni mai. Therefore, but angle D equals angle A. Angles in the same segment or angle D equal to 80 degree. Kha zong kha ni mai. Hey hi exam na ro chu ma khat ba ka pu no multiple choice a aron chok pokang kha chin cheula a thiam tan phe chon hingi ham wa fa chowak ponga lo en wang wal ril ru kana hriat te 69 31 bel chu 100 ni chu wan hila chu 80 ni don he po 80 ni don ti khan ru kana chwa a chu chwa vek the ni